Oče, obzirom da ste bili 5 godina tamo, verovatno je svima mahom poznat moment kada na Vaskrs događa se jedno neobjašnjivo čudo za ljude, da se plamen širi. Jeste prisustvovali možda to? Nešto što je nematerijalno doživljavati kao materijalno. Jesam. Možete li našim gledalcima preneti taj doživljaj, da tako kažem, iz prve ruke? Da, mogu. I to vrlo rado. Ja sam bio đakon u Vitlejemu i brinuo o kandilima, to sam pomenuo. Na Veliku subotu liturgija koja kreće oko 11 sati na grobu Gospodnjem, to svi znamo da se na grobu Gospodnjem događaju velike pripreme. Od jutra su prisutni predstavnici Jermenske patrijaršije, Koptske i vlast gradska, znači policija. I bratstvo manastira groba Gospodnje. Svo bratstvo Svete zemlje zove se bratstvo groba. Gase se sva kandila. Proverava policija da nema nigde vatre i nešto što bi moglo da se upotrebi kao paljenje ognja. Zapečate grob Gospodnji i do 11 sati niko ne može da uđe. Svečano tada patrijarh silazi praćen kavazima i narodom i zvonima na grob Gospodnji, gde oblači samo stihar. Počinje liturgija sa večernjom, poznata svima. Patrijarha uvode, opečate grob i uvode u grob Gospodnji, uz prisustvo onih o kojima je reč bila, i dodaju mu se 2 svežnja sveća, po 33. I on je tamo. Zatvaraju se vrata od groba Gospodnje. Kako je njemu, to mi nismo znali. Sad ide drugi deo. Za vreme vhoda malog krene se iz hrama, iz oltara Vaskrsenja, hrama Vaskrsenja, oko groba Gospodnje. I ide se sve dotle dok se ne pojavi blagodatni oganj. Ja sam doživeo to kao đakon vitlejemski i đakon manastira Svetog Save Osvećenog. Imaju tu čast da budu pored samog groba sa fenjerima, ja u đakonskom stiharu, a i Svetog Save Osvećenog je monah bio, tako da on bio samo sa panom. Držimo fenjere i čekamo. I doživeo sam da patrijarh iz groba viče: molite se i dalje. Preko 15 krugova je išlo oko groba Gospodnje, sveštenstvo koje je služeno. I pojavio se blagodatni oganj. Taj moment neočekivano očekivan. Pojavljuje se bukvalno kao munja. Ima kandilo iznad groba Gospodnjeg, kandilo kao svećnjak. Pa pali se neki plavičasti oganj. Da bi u isto vreme se palio na 50 metara u oltaru Vaskrsenja sveće koje su na prestolu. Patrijarh se pojavljuje sa svećama upaljenim, to su buktinje. Mi uspevamo samo onako uzrujani, zbunjeni, da otvorimo fenjer, da nam upali sveće u fenjeru. Jer odmah mora da napustamo, da prođemo kroz masu sa policijom i čeka nas taksi na Javskim vratima, da ja idem za Vitlejem, ovaj za Svetog Savu Osvećenog, jer treba paliti kandila tim ognjem koji se čuva cele godine. Ja što sam vidio, pošto sam bio ulezeći u grob, spoljna vrata, predverje groba Gospodnjeg, gde se anđeo javio, sa leve strane. I gledao sam tačno na grob Gospodnji. Šta sam video tamo u tom momentu? Kako je izlazio patrijarh sav u znoju. Bio malo i punačak.
Video sam oblak. Oblak kao posle kiše kad vidite na nebu. Beličast. Beličasto, plavičast, teško je to tačno opisati, kako šeta po ploči groba Gospodnja. Jedan svežan sveća se daje Jermenima, a jedan pravoslavni preuzimaju. Onda Jermeni odlaze i idu oko grada sa muzikom. U hramu nastaje, što bi ja rekao, neki pobožni haos. Počinje narod da skače, da viče. Neopisiva radost. I zaista, to nije radost ovoga sveta. Čovjek doživljava prisustvo neba na zemlji. Osjeća da nebo brine o čoveku. Da je to ona duga koju je Gospod obećao posle potopa, da neće narod ponovo potopiti. I eto to je, blagodatni oganj, negde 2, 3 pa i duže minuta, možete slobodno, i to čine, da taj plamen ljudi prosto miluju lice, bradu koji ima. On je topao, ali ne pali. Da bi kasnije prelazio u pravo svojstvo ognja.